İgafar lahana sahafte qon alatayla Petru, Yahya ve Yakub galaz İsa düğer iyiz dağdız kaçkana. Ada düğa iyi dayla adan qamat de gişkana. Adan pekerin latsukhana sartsar guzu qazna. Ha vaxtunda adah galaz ekasti sühbet izvay. Sad Musatir, Müküdini İlyas, Barkala alaz atanvay abur, İsa Yerusalim'da reqidayda kayra khazvay. Aburu ihtiyar izvay çavuz, Petru ve adah galay bur akhvar isfenvay. Akhvaray avatayla, aburuz İsa din barkalla di guzvay rap ve İsa de galaz aqwaznavay ka ittimakuna. A ittimar İsa din patavay qfidayla, Petru di viçivuçlu huzvata teçiz İsa dizlhana. Ustaz, çu ina avaz qısaxana. Şaçine ina putkumaytigi. Sad vaz, sad Musadis, sad ni İlyasaz. Ada igafarlı hudayla tilmizar tsfedin kendika katna. Çeb tsfedika katayla tilmizriz küçekhana. Tsfeday rahaday vana katna. Am zihkana vay khoya. Adan çalaz kli. Avan atayla İsa anol ma tektizalamay. Çpiza kurda kay Petrudi ve adah galay tilmizri avahtunda sadazin lahnaç.